kuri uyu wa gatanu tariki enye ukwezi kwa Mata umwaka 2025. Itangazo rivuye mu biro by'umuvugizi wa guverinoma riragira riti tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije bwana Alain Mukurarinda, akaba yitabye Imana aho yararwariye mu bitaro by'umwami Faisal azize guhagarara k'umutima. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. You spoke for the people, you stood so strong. Now you're gone, but your voice lives on. Twumvise inkuru inshamugongo, umutima uraremerewe. Alain MUKU, twagukundaga. Oh Alain MUKU, twagukundaga. Imana yaguhamagaye ariko turababaye. Ubutwari bwawe ntibuzibagirana. Imana iguhe ingororano kwiye nk'intwari. Wavuze ushaka ukuri ugaharanira amahoro. Wabereye igihugu inkingi idakuka. Now you rest, but your light still shines. Alain MUKU, you never fade away. Oh Alain MUKU, twagukundaga. Imana yaguhamagaye ariko turababaye. Ubutwari bwawe ntibuzibagirana. Imana iguhe ingororano kwiye nk'intwari. Twagukundaga, Imana yaguhamagaye ariko turababaye. Ubutwari bwawe ntibuzibagirana. Imana iguhe ingororano kwiye nk'intwari. Wavugisha ukuri ugaharanira amahoro. Wabereye igihugu inkingi idakuka. Now you rest but your light still shines. Alain MUKU wacu, udusige umureke, umurava n'ubutwari. Ubwiza bw'ibitekerezo ukuri nk'inkingi. Ubu turaririmba dufite agahinda. Rest in peace Alain MUKU wacu. Goodbye Alain, our hero, our life.